Ndi Icyongereza ndacyumva kandi anakigamba. Kizi? Eh, How do you feel? I'm very well. You are very well. I'm very well. How do you feel when you I'm teacher. I'm teacher. yeah. Nitwa Kizimana Mutayomba. Nabaga muri groupe Marugari. Mu territoire ya Rucuru, cheferi ya Bwishi. Kugira ngo tuganire rero. Umaze muri Kongo igihe kingana gute? Muri icyo gihe cyose umaze muri Kongo ni iki wicuza kuba usanze u Rwanda rugeze aho rubona? Muri Kongo maze imyaka 32, twahunze muri 1994. Ubwo ngo mbaye muri Kongo njya kugira occupation ngora akazi ka leta mu mwarimu. Mbaye umwarimu ubwo bigeze aho biba ngombwa abanyakongomani barirondoraga. Ubwo banyicaza mu rugo, banyiceje mu rugo mbahomba umuhinzi, byabaye ngombwa yuko mfata umwanzuro wo kugira ngo ngaruke mu Rwambyaye. Wagiye muri Kongo ukiri umujene? Nari ndumugeni. Ariko ukiza n'umugore? Aribwo nzanye umugore yari afite imitwaro ya mbere. None imyaka yose yo kubana n'umugore wari uri muri Kongo? Nandi muri Kongo. Ni ukuvuga ngo mumaranye imyaka 32. Mufitanye abana bangahe? Dufitanye bamwe baratambutse, dufitanye abana 4. Ikintu wicuza rero muri icyo gihe cyose umaze muri Kongo ukurikije ubuzima wabagamo ni? Mbona uko nzanze u Rwanda rwarateye imbere kandi amagambo twumvaga amabwire ngasanga ari ukubesha. Ahubwo nanje nzashitse kuba ngo nanje mbi wacu dufatanye kubaka igihugu cyacu. Aho waturutse mu Rwanda urahibuka? Ndahibuka ni muri Mutura, muri Rusiza. Muri Rusiza rero aho ngaho ubu ngubu ndatekereza ari muri za Mudende cyangwa se nimba atari Mudende ni nka Bugeshi cyangwa Busasamana aho ngaho. Ni hamwe na Rwerere ni iwacu kuko nandi muri commune Mutura. Prefecture Gisenyi. Ufite rero gahunda ki mu kujyana n'iterambere ry'abandi Banyarwanda? Nanje ngene ngo nifatanye nabo, nanje ngo ngene ngo nifatanye na bagenzi banje dukoreye igihugu twiteze imbere. Uziteza imbere mu buhe buryo uzakora iki? Ni ugukoresha amaboko, ngakura amaboko mu mufuka. Umwuga nyine wumva kuko mu Rwanda umuntu akora icyo ashaka apfa kuba gifite ubushobozi. Nzahinga. N'ubworozi nabwo nzabukora. Bivuze ngo wowe gahunda yawe ni ugukora ubworozi n'ubuhinzi kugira ngo ujyane n'abandi. Mbonye n'akazi ka leta nagakora. Byose ndabyo nakora, ndabyo ndakora. Akazi ka leta ubwo wize ibiki? Nize uburezi. Uburezi ubwo byitwaga normal primaire ki? Ubwo bazita TTC. Teacher Training Center. Teacher Training Center. Ibintu byarahindutse rero ni ukwigisha mu Cyongereza. Okay. Ndi Icyongereza ndacyumva kandi anakigamba. Kizi? How do you feel? I'm very well. You are very well. I'm very well. How do you feel when you I'm teacher. I'm teacher. Comment tu te sens ici au Rwanda? Je me sens très bien. Oui. Oui. Okay. Noneho rero uravuga uti nahinga nakora n'akazi ushobora no kwihugura. Oui, c'est ça. No kuyubwira. None wumva ibyo ngibyo wumva ushobora gukora kugira ngo ujyane n'abandi mu iterambere, wumva uzabikorera iwanyu aho ngaho mu Rusiza cyangwa se? Nanje nzahiga gukora igihugu hose hazaboneka, ariko ngera kwigura mu Cyongereza ngongera ngihugura ngaraho nataye umurahano nataye ngongera ngasubira ku mustari. Naho twe bakera igifaransa cyane nico cyari imbano yacu. Kubijyanye no kuba wakorera nk'ubwo buhinzi nk'uko uzabukorera mu Rusiza aho ngaho cyangwa uzabukorera? Nzarukora mu Rusizi wacu. Mbese tubwire isanzuru, tubwire ukuntu witeguye gufatanya n'abandi bantu bo mu Rusiza cyangwa se n'ahandi. Nzakoresha amaboko mbinge.